Atalo fatu ila wafionga ta iyo le atunu ulnei tula. Ia o la ofisili mua famol mole la wafionga ile I o te iloa ile I au fia I lau saunoa ngai staimi fo iwa mawai. Ia o pole ase tūlanga ua iai ia le fuafuanga fo ilea mo leo e malanga mai ni usila. Ina ia fisosoani fo ilea I le sua ina o le maliu tu au famol mole la wafionga. O le wai nei isi leo leo. Man tuele sim tau pu phone tau pu lea no utela noa tuai. Na whaila o tusi le malo ni usila. E mana mia so sani mtanga luenga leo leo. Mol whale leo mtanga luenga leo leo. Mana mta pura lewa vao ine. O le lava lawa o ba tua mana awa matena malanga langa fua isi o so epe mo ila utala. O le wha mauninga la utala. Utala mai ni usila. E o mai leo leo. O le lawa ine isi leo leo. E awa wai mai to tono mtanga luenga atoele tasi se area. Tulanga tau prosecution, tulanga tau susuenga, tulanga tau intel, administration, whainga o mea whamsinonga. O le overall na mai ta pena le o loto I whale o tanga luenga leo leo. Ai aila ma le fsosoani whau tu. E te tono susuenga le mele tu tau whai. O le awa umana fili le vaenga whau e toe a mata susuenga le tau pune le hit and run. Ala iai ma le leo e fesosoani I le fautua ina o le komiti lea. Tau an vama malanga leo te vai tu po I rungo le Facebook. Oko. Matua e se al mele na fuafua le malo. Malawina mai o leo mai niusila. E se al mele po I osa fa I whapea o leo te tautala se atu. E leo ieni leo mai susuenga le mele. Nana no mai leo me fautua I ata. Taura wale mawhaina mua se tasi. Nana me wale inle mua. Wale mawhaina tatu whai. E ere leo sa whai tonu le. Al komiti leo la mana fili al komisina leo e o mai toi a mata atol susuenga le mele. Mai ai ma le leo New Zealand e fautua ina al komiti le. E wo manatu e wo leva no mana e lau fili wha mama la matua I manatu lang. Ala o mana fili le il komisina le team folk e a fia I lato e mai toi a mata le. Yer tato mele po ia o su ia maua. Ai lau fionga pe ona e mafua ona fesili lau fionga ia ona iei fo inisio pepa o whamtalanga wa tui fo ilunga o penga ta whailangi. Ia lea o lo whapea mai watali mai ia mtanga luenga New Zealand whapea I le se jurisdiction a leo a New Zealand mawhai e ona lato so e ina ia le mata upu lea lau fionga whamulmole pe o mafuanga na wala iona fesili. Advice. Lupuna le sa la tu tarire na ave. We are here to advise le malo mal susu engore fatulanga tu tato. So one of the police officer malatone mo il fau tu al tato malo. Of course o la to le fa pe mai se tu restriction. Na te oto langa tonu mena le pule mai ai o mai if so son. If so son ile. So son I tato mai if you so ele mo. Ola tu wa ala fa pe le mo. Ola foi fa pe nei mate filo I fol verso ne. Ma le ai kom sina Australia. Ola foi tu mai la tu tau au I meu o te tau na wha umama. Al tu langa I fautuanga ia on mafuanga na ana no mai tangata I o tusino o vea I le mele I le hit and run. Ai mai il tari na ai mai atoa le to di me so sani mtanga lunga ato. Ia a tai ai lava I ta upule I tono le mtanga luenga leo whamulmole. Ia ona o lau fionga o le minista o le mtanga luenga foi. Ia wata vama ai atu I lunga upenga ta whailangi. Ua tele lava whamtalanga wa nginga solo. Ia ile fionga ia li o whatau malama. Pe whamaunia lau fionga o le ua whamawai ona o lea sa taufia e na te e whaulu ia le vaenga voi leo le cybercrime ma le tanga luenga o leo whamulmole lau fionga. Vai ai. Ia li o whatau malama. Fama vai fia. O pe ua mana Cecilia tuai po o mai se report.
na paual mea lea na tuu leo fisa leo sila le whaiunga waiu iai le susuenga na whai leo. Ma le whaiunga waiu iai le whamasino ngā sili a Samoa. Na fua le ina komisina po fea la le malo si anga sili atu. Ia ana pauala le mea no ulau tue whawhenga luenga ia liu. Au te le irola u tue whamawai liu. E mo ina tala. Ia pe o le vaenga na le ua o fisilingi ai lau o fionga ono pe mo i whamtalanga pe le ai. So ia mo inga fisi mele e ka wela ke se e ku sa ukar. E whamtai o le mana malama le vaenga lau o fionga. O le simita upufa mo le mtanga luenga lava o leo. Ia po o mai se whaiunga voi le isu enga a leo e to alua ia sa tua ia na liki ai tua ia ripoti whamole lau fionga. Ia le ate whaatari. Pauale upu muri le ansano men komisina lawa ili mulo i sili. Te loa e simta upu ile te maua e tato mau si tali. Se i tato taria pia. Langa lai malanga lo i sili manu wala watu nei sa udola vai te fisili mai nei vape. Au vile tu lau malanga lo i sili la e Whanau ni sila. O le ase tūlanga pa o mai lau fionga minista al tangal venga o leo ia le reporti fo ilea o le suenga le sa fai le ano fale o le tangal venga. Mol. Le sa no ai lau fionga le tangal nei tausang. Ano, o le vaenga na o le mea lea e o maile o leo i mai fafo. Ava pēno whatu no tausangas specifically to the hit and run. Ai sau le sosani New Zealand wa sau umale to lima lea e le overhaul ato mo le mtanga alwenga. Ia o te losi longa umale lato susu enga. Ia na mele se lato tali. Ele na o New Zealand foi la. Na to si fiel tato paanga wavala lata ma Australia. Le foi sao Australia lo ta mo mai tima inga mo tato. Yeah, no, eu te tell my boy na na fa mo au tsaka. Ia tātou ai ngā tustana. Ana I pēr tātou sini whamoponga me mautino. Pe le toi te lia ina sa tātou sini pe sāhu noa ia mātou sini. Ia noa me pini whanau me whamotu. E le pai kone tani le whiunga te itai o malo. Ia e le ina tātou whamoponga whapai e ngā tātou sini. Ngā whanau tēn, tāo tātou sini tātou ai ngā tustana. Ia I whamau mua tuana mo fionga taita ia le atu o le peo. Me mai ta wantua au lea mai le sauna ngana fionga ia pesta. E whamadino pele vala lea ono lea safsiringia fo ila fionga le komisina. Ia ai mātou tele I anga I mai lau por kalami. Ia ai pe ona sauna le fionga komisina. E sa o ia reporti wo o tu ia te ia. Ia ai se I toi tanga I pe ona mafua anga la lea na laina silingia lau a fionga I lea fionga fo ia li. Mo se ai whaamautu mai ono lea sa fisilingia ia lea fionga. Mo sao komisina I pele ai. E leise na me tau se tiro I pe mo I pele ai ta taunsa no sa atu. E leise me va pena tupu. Pe va pe leise me wo atu. Le ko ke ia kua ulau sa no nga a mea o whamawai ia li o mai lo le mene sa au te loe la whainga. O la wala le mea au te taumwhai a tel teri atu le. E mai o Facebook mo le mau mele ke foko whapea o karikwari mai ngase. Ai bakta te me na bana o fionga mo tanu mai. Oh, tātou si. So no lo fiong te lo tasi ala usili wa le hotel en mana malama